guys, welcome to my another vlog. So we would like to thank to everybody. Charot. Special great din sa akong mga busing o busang, no? Ito. Great kay Kuan, ning shout out kay Aniro Sari-Sari Store, and of course Junji Abarques and Saudi Arabia, from Saudi Arabia, Jimailin Limba, and of course Lami kayong bulad. Salamat kayo guys. Libre may bulad rin karon sa Karinderial. Salamat kayo. So, balik na sa topic. Si Tonton Sarwida. And of course, si Amor. Sir Amor Bautista. And guys, Bernal Barunday. And Giancarlo Alones, the Power Boy. O si Ulysses Nadal. Ini Bagyo ha. Ulysses lang ang ngalan na, Ulysses Nadal. And of course, si Ma'am Arna out, Ma'am. Ano lang ko sir ba? Kinsay ni patay ni Lapu-Lapu? Majilan. Kinsay ni patay ni Majilan? Lapu. Kinsay ni patay ni Majilan? Lapu-Lapu. Ni Lapu-Lapu, kinsay ni patay? Majilan. Ayo, boss. Oy, saya to. Pwede mong tana? Ano saman? Tanahan ta ko ba kung kinsay ni patay ni Lapu-Lapu? Oy, Majilan manata na. Sakto. Kinsay ni patay ni Majilan, boss? Patay wala ra ba ko nang pahitabuha boss. Dito na silingan ako boss. Mutana lang ko gang ha. Kinsay ni patay ni Majilan? Bisa din patay loy. Sila Lapu-Lapu. Lapu-Lapu? Kinsay ni patay ni Lapu-Lapu? Ikaw na pudloy. Majilan. 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 Salamat daw. Pwede mo tana? Oy, yung saman. Mutana ko ba kung kinsay ni patay ni Majilan? Si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu? Yung gurong kuan, lolo. Lolo. Kinsay ni patay ni Lapu-Lapu, boss? Ambot lang eh, bisag pobre mi, di kuda ko na mabuhat oy. Wag lang. Wala mo kabalo, wala kabalo? Wala gid may kabalo gyud. Kabalo na ba? Basin sa Pikas Barangay, kabalo sila. Salamat.